Samo Gana, da ti što mi objasni. Koliko stranaca živi ovdje u Minhenu? 200.000. Ako si izgooglo, onda ti opraštam sve. Ja kažem da ja ne googlam. Od toga živi 120.000 Jugoslovena u Minhenu. Znaš ti to uopšte? Jel? Da ti kažem ko je prije vladao ovdje? Ali to je ti meni samo stan. Šta je bilo? Evo, sad sam srela jednog stranca, prođi između tebe i mene. Vidiš ti šta ima stranaca, da on prolazi između mene i tebe. A što ti sad mene? Nekulturni. Po stranci, čovječe, po stranci. Nije, jel ti kažem? U Minhenu koji broji oko 2 miliona, samo ti kažem mali podatak koji ti treba da znaš. Kod 2 miliona stanovnika, 400.000 su stranci, od toga 120.000 Jugosloveni. Znači ima nas dosta. Aj, nemoj biti dosadan, gde u... 60.000 Hrvata i tako ti mali podataka, eto tako tebe, samo ti to znaš malo. Dobro, utrni. Ovo ti je Marijan plac. Miloše, aj nađi negdje da pijemo kafu. A fin izgleda. Ti samo kako kaupila. Pa neću sada ja tebe slušam 150 sati gdje su bili stranci, gdje smo bili. Stani! Stao sam, evo opet stojim. U dram suncu. Aj sad traži gdje ima kafa. Nemoj mi čukrut, vrti mi se. Buraz, dio Minhen ima popit kaupu. Imaš... Ajmo tamo. Gdje? Neću, hoću da vidim još samo. Vrti mi se od tebe. Što se radi? Vrti mi se od tebe, ideš samo u krug, Miloše. Ne mogu. Ne Došle žene da farbaju ja. Hoće... Da, to je ta pjesma ovdje. Dosta te, aj, traži kavu.